Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U Hrvatskoj djeluje više od 60 lokalno-akcijskih grupa čiji je zadatak izrada lokalnih razvojnih strategija. LAG Valis Kolapis jedan je od aktivnijih lagova u Hrvatskoj, a trenutno radi na projektu koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije. Više podataka i više informacije reći će vam moje današnje gošće, gospođa Maja Vinski ispred LAG Valis Kolapisa i Goranka Vujić ispred udruge Pomoć starijim osobama Petrinja. Dobar vam dan. Dobar dan. Dobar dan. Evo, kao što smo rekli, predstavljamo projekt koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije. Pa, gospođo Vinski, možete nam reći malo opširnije da nam opišete o čemu se točno tu radi, tko ga provodi i tko su korisnici? Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije je projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga. Nositelj projekta je lokalna akcijska grupa Valis Kolapis, a partneri su Crveni križ Duga Resa, udruga Sveti Martin iz Pisarovine i Caritas Sisačke biskupije. Cilj projekta je osnažiti organizacije, znači, na terenu kako bi poboljšale, znači, svoje kapacitete, osnažile svoje kapacitete u pružanju socijalnih usluga. Jedna od aktivnosti koje smo, znači, provodili je edukacija, znači 25 organizacija civilnih društva koje smo odabrali na terenu. Znači, to su bile edukacije, znači, od upoznavanja, znači, sa pisanjem projekata, sa nekakvim fondovima do volonterskog menadžmenta, upoznavanje sa nekakvim osnovnim zakonskim okvirima do, naravno, pružanja mentorske podrške na terenu, što je jedna od najvećih i najbitnijih stavki ovoga projekta. Znači, da se ljudima na terenu, nakon što se prođe taj teorijski, možemo reći, dio, da ih se, znači, vidi kako na terenu se to provodi, kako se, znači, da li provode volonterske programe, kako to su komponirali, kako su se osnažili, da li treba još neku pomoć. Također smo ih opremili sa mobilnim timovima, odnosno mobilne timove smo opremili sa biciklima, kabanicama, mobitelima, kako bi, znači, te organizacije, tih 25 organizacija, bile pripravne u svakom trenu otići na teren i pomoći korisnicima. Također 25 najaktivnijih volontera. Volonterki je poslano na tečaj gerontodomaćica kako bi na taj način isto osnažili svoju, znači, organizaciju i poboljšali kapacitete svojih organizacija za pružanje socijalnih usluga. LAG je vodi i lokalni volonterski centar KUP-a u Ozlju. Recite nam o elementima volonterstva koji su uključeni u ovaj projekt. Pa, volonterski centar KUP-a djeluje, znači, od 2013. Pokrenut je kroz jedan program IPA sa ciljem jačanja, znači, volonterstva na području LAG-a Valis Kolapis. Moram napomenuti da je to područje koje pokriva 15 jedinica lokalne samouprave. Kao što sam već rekla, volonterski elementi koji su uključeni u ovaj sam projekt su menadžment volontera, znači informiranje korisnika o tome koji su nekakvi zakonski okviri za volontiranje, jer mora se uzeti u obzir da većina organizacija uključena u projekt počiva i ne bi mogla funkcionirati bez volonterskog angažmana svojih i članova i, znači, volontera koji su uključeni u cijeli projekt na svakodnevnoj bazi. Tako da nam je u principu cilj bio da same organizacije prepoznaju važnost volonterstva, da nekako strukturiraju ta svoja aktivnosti i znanja kroz jedan okvir menadžmenta volontera i da se na kraju krajeva upoznaju sa zakonskim okvirom, što je vrlo bitno volontiranje u Republici Hrvatskoj, i da znaju na kraju krajeva kome se obratiti ako imaju nekih pitanja vezano za volonterstvo, ali općenito za pomoć u funkcioniranju svojih organizacija. Je li se volonterski centar KUP-a povezao s udrugama s kojima radite u okviru ovog projekta? Da, apsolutno. Bilo koji izlazak na teren
predstavlja jedan novi iskorak i povećanje znači naših nekakvog i rada i uključivanja organizacija, ali isto tako smo se povezali s obzirom da pokrivamo kroz projekti područje Sisačko-moslavačke županije. Korisnicima smo dali jasno do znanja i pozvali smo volonterski centar, znači i Petrinje i Sisak da se predstave kako bi korisnicima bilo jasno da imaju podršku svojoj lokalnoj zajednici kojim može pružiti znači podršku bilo kojem segmentu volonterstva, a svakako na području Karlovačke županije koje pokrivamo, znači na području Laga, Valis, Kolapis, svakako smo dobili bolji uvid u tome koje su potrebe na terenu, šta se još treba znači napraviti, na koji način se mogu poboljšati kapaciteti tih organizacija. To istovremeno znači imamo osjećaj da i mi pomažemo organizacijama, ali i organizacije pomažu nama da rastemo skupa s njime, da im pružimo informacije koje su im potrebne. I služite im kao most da se poveže međusobno. Apsolutno, apsolutno. Evo, gospođo Vujić, vaša udruga je jedna od korisnica ovog projekta. Što vam je bila motivacija da se uključite u to sve? Pa evo, prvo kad sam pročitala uopće poziv za te radionice za koje je otvorio udruga Lag, Valis, Kolapis, jako su mi se svidjele sve teme. Prvo mi se svidjelo što pisanje projekata, volontiranje, financijsko poslovanje i tako dalje. Iako mi već radimo 4 godine i sa volonterskim centrom Petrinja, svaka nova informacija uvijek dobro dođe. Ja imam stvarno, dosta smo pisali projekata i svega, uvijek se na tim edukacijama nešto novo nauči, sretnu se novi ljudi, upoznaju se novi ljudi, dobe se neke druge ideje, tako da mi između sebe raspravljamo šta bi bilo poboljšanje, kako bi trebalo biti, što bi trebalo, jer zapravo mi koji radimo sa starim osobama, naše volontiranje u biti vrlo malo se odaziva ljudi na volontiranje. Mladi bi htjeli svi raditi nekakve, izrađivati, ne znam, nakit, ovo ono, a baš nije im da je dolaze kod starih bakica i da slušaju njihove priče o bolestima i tako dalje ili o nekim drugim stvarima. Kažem, puno sam naučila, puno sam upoznala novih ljudi i jako mi je drago što su me pozvali uopće na te edukacije. Kako ste zadovoljni sa svojim sudjelovanjem? Jako sam zadovoljna. Kažem, iz toga smo dobili čak preko volonterskog centra 3 nova volontera. Sudjelovali smo, jako volim te radionice gdje radimo praktično, nije samo teorija. Znači, čim smo čak i pisali nekakve projekte, pokazivali gdje bi mi to mogli uokviriti u našoj udruge. Zapravo smo razvijali kapacitete naše udruge. Evo, da našim gledateljima malo pobliže objasnite s kojim se vi problemima na terenu susrećete? Koji su tu specifični problemi starijih i nemoćnih osoba? Pa ovako, vi znate da je Petrinja inače 4 godine bila u ratnom području, 4 godine nismo bili tamo. Polako smo se počeli vraćati nakon oslobođenja i naši ljudi su se vraćali svojim domovima, a u ruralna područja oko Petrinje, koja su jako velika, su se većinom vraćali stari i nemoćni ljudi koji su bolesni. Oni imaju takav problem, prvo ih ubija samoća, druga stvar je socijalno su slabo osigurani i oni nemaju ni prevoza, znači skroz su odvojeni od civilizacije. U tim selima, to mi je negdje oko 70 km oko Petrinje, ima oko 10 do 12 sela. Mi tim ljudima smo jedna spona između civilizacije i njihovog sela. Njihovi najveći problemi su što nemaju trgovine, nemaju autobusnog prevoza. Mi znači i nosimo hranu, vozimo ih liječnicima, uređujemo im okućnice, cijepamo im drva kad padne snijeg, uređujemo okućnice i sve druge stvari koje stvarno njima trebaju. Možete vi sve te potrebe njihove koje imaju, možete ih zadovoljiti? Pa mi stvarno radimo, nema kod nas određenog radnog vremena. Znači ako popodne radi liječnik, mi nećemo nikoga ostaviti da on ne dođe popodne liječnik. I naši stvarno korisnici su jako zadovoljni s našim pružanjem usluga.
vrlo su zadovoljni. Koliko korisnika imate kada Imamo od 90 do 120, jer u tom jednom periodu se desi da ljudi umru ili odu u staračke domove ili odu svojim nekakvim rođacima ili nešto, ali u tom smo rasponu od 90 do 120 osoba. Koliko su potrebe općenito na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije ovih starijih i nemoćnih ljudi? Otprilike. Pa potrebe su svakako, ako uzmete u obzir da mi smo krenuli znači, s tom pričom, Lag Valis Kolapis pokriva ruralna područja. To su velika područja, udaljenosti su velike, potrebe su velike, dosta je to što je gospođa Goranka rekla, udaljenosti su, to su ljudi koji su stari, koji su izolirani, kojima je potrebno znači, da ih neko obiđe, da im pomogne od okućnica do nekakvih otići po lijekove ili slično, tako da potreba ima. Što se najbolje vidi, znači, kroz ovaj projekt od onog što smo, znači, dobili na terenu, znači, povratnih informacija, vrlo su zadovoljni, znači, sa time što su ih osposobili, znači, za mobilne timove i svakako sad kako smo išli još po terenu, dobili smo povratnu informaciju da bi htjeli još takvih projekata, ako može se ono uključiti. Ono kad ih pitamo šta vam najviše treba, nakon što smo završili sve ovo, uglavnom svi kažu trebamo ne znam, putne troškove, trebamo prijevoz, trebamo da možemo otići do tih ljudi jer je to ono što im treba. Trebamo nekog, znači, čak ni novac, nego trebamo hranu. Trebamo hranu da im odnesemo, da im pomognemo, eventualno kada ih pitamo nešto, to su vrlo konkretne stvari, peć za ogrjev ili drva ili nešto tako. Tako da su potrebe velike. Mislim, mladi uglavnom postoji taj problem odlaska mladih iz ruralnih sredina, to je isto jedan problem s kojim se trudimo baviti u Lagu. No, kažem, to je jedna druga priča sada. Sada smo fokusirani na ovo, znači da onom stanovništvu koji ostaje, znači da ih nekako povežemo, možda čak i kroz volonterske programe sa mladim stanovništvom, znači da se prepoznaju te nekakve, da se dođe do senzibiliziranja između različitih slojeva stanovništva u ruralnim zajednicama. Da ste generacijski jaz nekako. Da. Međugeneracijska solidarnost. Gospođo Vujić, jesu li te edukacije, oprema i praktični savjeti koje dobivate od Laga i drugih partnera pomogle vam u tom vašem radu? Jesu. Stvarno su mi jako pomogli. Mislim da oni će nam i dalje pomagati, tako smo dobili informacije. Ako mi napišemo nekakav projekat, pošaljemo im da oni pregledaju to, da vidimo kako, da će se ta komunikacija i dalje razvijati i nadamo se da će nam i oni dalje pomagati. A druga stvar što smo stvarno u tom projektu dobili da je taj naš volonterski tim koji je nas tim je dobio tu zaštitnu opremu i dobio je jedan bicikl i jedan mobilni uređaj koji nama puno znači, jer mi smo jedna udruga koja ima 11 zaposlenih i to znate da stvarno treba puno financijski, zato volonterima u biti nismo mogli nešto puno pružiti. Ovo je mi bilo stvarno jako dobro, jer imamo jednog volontera iz Novog Sada koji, on je bio toliko prezadovoljan sa kišnom kabanicom i onom majicom da vidiš da mu je stvarno da je nekome nešto drago. I kažem, nastojat ćemo da i dalje budemo i mislimo da će nas i dalje pozivati na takve edukacije. Lagi partneri na projektu već su obišli sve udruge s kojima radite, procijenili ste njihove potrebe, pa nam recite da su njihovi kapaciteti dovoljni za pružanje ove vrste socijalnih usluga. Pa, ovo koliko smo znači bili na terenu, koliko smo razgovarali sa organizacijama, u principu različite organizacije imaju različite znači kapacitete. Naše nekakvo dojam, znači nakon što smo proveli nekakve ankete, nakon što smo razgovarali sa korisnicima, znači da organizacije civilnog društva za sada imaju najbolje kapacitete, znači možda zato jer su i otvoreni za druge fondove, zato jer ovise na kraju krajeva sami o sebi, ne postoji nekakvi drugi načini financiranja. Voljni su ulagati u svoje i zaposlenike i volontere i cjelokupnu organizaciju. I ono što gospođa Goranka možete vidjeti iz njezinih primjera samo, oni su sve prisutni na terenu, nema radnog vremena, radi se i ujutro i popodne. Nakon toga Crveni križevi svakako
daju veliki doprinos na terenu. Oni se opet financiraju po nekakvim drugim i zakonima i propisima i dio ih naravno iskorištava i sredstva iz nekih drugih fondova, što europskih, što nacionalnih. Isto tako su zainteresirani za suradnju, što je odlična priča, znači pogotovo sa organizacijama civilnog društva. I treće su znači nekakva skupina, sad tako smo ih nekako grupirali, to su Caritasi. Uzevši u obzir da samo Caritas Sisačke biskupije je kao registriran, dok ostali Caritasi u principu nemaju pravnu osobnost, što ih dosta ograničava i u apliciranju na možda neke druge fondove. S druge strane, postoji ta nekakav, pa možda i predrasuda da vjerske zajednice ne mogu aplicirati, da su znači vrata tih europskih fondova i nekih drugih fondova zatvorena vjerskim zajednicama, što znači nije istina. Postoje znači fondovi koji prihvaćaju vjerske zajednice kao gdje ih se može financirati. Tako da ih tu s jedne strane to ograničava. Isto tako, kažem, različite organizacije imaju različite kapacitete. Znači, organizacije civilnog društva, pošto same ovise o svom radu, nekako više privlače i mlađe ljude i ljude koji su voljni raditi, dok recimo Caritasi s druge strane aktivno se isto angažiraju na terenu, pogotovo tamo na mjestima gdje nema crvenih križeva, gdje nema organizacija civilnog društva, ali opet je pitanje koliki su kapaciteti tih organizacija, koliko su spremni znači otići dalje, jer morate opet uzeti u obzir da su to i vjerske zajednice i to su nekakvi drugčiji motivi za volontiranjem i za uključivanjem u različite programe. Ali, kažem, mislim da kombinacija te tri organizacije Crveni križ